mwiza umugoroba umugisha inshuti bakunzi bakundwa mujyango mugari Rwanda Media Group Please nongeye kubasuhuza nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo abataramo muhere mu gihugu cy'u Rwanda Uganda Uburundi Republika Iharanira Demokarasi ya Congo Tanzania Congo Brazzaville Leta Zunze Ubumwe za America United Kingdom reka nongere kubatera yambo reka nongere akubasuhuza ndagarutse rero mu makuru kuri uyu mugoroba wa tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 ni umunsi w'amakuru ni umugoroba w'amakuru akomeye cyane aho aya makuru tugiye kuyahera mu burasirazuba bwa RDC byakomeye ubu tuvugana nuko igisirikare cya guverinoma ya RDC FARDC cyamaze gufata ibyemezo karundura ibyemezo simusiga indege ndaza kugaruka ku ndege karundura indege ziremereza amaze koherezwa mu ntara ya Kivu Amajyepfo FARDC yamaze koherezayo turaza kugaruka ku ijambo rya Patrick Muyaya yamaze gutangaza rikomeye cyane ku nyeshyamba za 23 muraza kunyemera kandi atugaruke ku ndege zamaze ngo gutahura ibirindiro by'inyeshyamba za 23 mu ntara ya Kivu Amajyepfo ni indege zakoreshejwe z'ubutasi bw'igisirikare cya FARDC Wazalendo ndetse na FDNB igisirikare cya guverinoma y'u Burundi rero amwe makuru yamaze kuba yagenda atugeraho ngo nuko hifashishijwe izi ndege kugira ngo hagenda amenyekana byinshi tujye kugenda tubyinjamo ndani kwa 5 kabisa ni gace maraza kunyimira kandi tunyarukire ku masatellite we yamaze kuba yashyirwa ku kirere cy'umupaka w'igihugu cy'Ubugande na RDC ndetse n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda na RDC ese izi satellite zisobanuye iki ese izi radar zigiye kwifashishwa mu biki turagenda tubyinjiramo gake kabisa menya ko niba ari David ugiye gusobanukirwa akantu ku kandi akuya bikomeje kugenda bitangazwa narababwiye ati Rusibani yaho ruzanyura hagati y'abarwanyi ba 23 ndetse na FARDC ubu tuvugana intambara yamaze kwitegurwa mu buryo bukomeye cyane ku gisirikare cya guverinoma FARDC turaza kugaruka ku makamyo 9 y'igisirikare cya FARDC cyarangije ikosi witwa Fachibeto yamaze kohereza mu ntara ya Kivu Amajyepfo bagiye gufasha Wazalendo VDP ndetse na FDNB igisirikare cya guverinoma y'u Burundi muraza kunyemera kandi tuze kugaruka ku bandi basirikare baturutse hanze ya Afrika aba rero bakaba bamaze kugera mu burasirazuba bwa RDC no bagiye kwifashishwa ese aba basirikare baturutse ese bagiye gukora iki ese ibyo bagiye gukora bazabishobora tujye kugenda tubiva muzingo nyamuna ni byinshi tujye kugenda tumenyera hano aza gusoreza kuri page ikomeye cyane page abantu rwose bakomeje kugenda bavuga ati ese ibi bintu samabeshyo ni aho rwose ikigo cyitwa Global Peace Index aricyo cyitwa mu magambo ahenye GPI cyamaze gukora icyo twakwita ngo ni ubushakashatsi ndetse no gukora icyo twakwita wenda kureba mu bijyanye n'umutekano w'ibihugu rero bigiye bitandukanye igihugu cy'u Rwanda rero cyamaze kuba cyagirwa igihugu gikomeye cyane muri East Africa mu bihugu bifite umutekano nabyo turagenda tubigarukaho gatanu kandi nuko igihugu cy'u Rwanda cyagizwe igihugu cya kabiri ese icyambere ni ikiye muri East Africa ni mu gihe kandi igihugu cy'u Rwanda cyagizwe icya 15 munsi y'ubutayu bwa Sahara turagenda tubigarukaho gatanu kandi kabisa twimatatura uraza kumenya igihugu cy'u Rwanda umwanya gihagazeho ku rwego rw'isi ndetse igihugu cya Tanzania Uganda Kenya South Sudan ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nka RDC byinshi cyane ugiye kugenda ubisobanukirwa gatanu kandi ndagira ngo tubane rero wamaze kuzamura subscribe yawe ndagira ngo tubane wamaze gusharinga gukomantinga kugira dukomeze kugenda tubana akantu ku kandi komeza kugenda bitugeraho gatanu kandi munyemerere rero sasa aya makuru tuyahere mu ntara ya Kivu Amajyepfo amwe makuru yamaze kuba yatugeraho kandi yizewe nuko intambara ikomeje kugenda yitegurwa ku mande zombi amwe makuru yamaze kutugeraho nuko hari indege inshyashya zo mu bwoko bwa drone CH4 ndetse Sukhoi ndetse n'izindi ndege zitwa Kamikaze ikindi kizina ntago ndi kukibuka neza izi ndege rero zamaze koherezwa mu ntara ya Kivu Amajyepfo ahazwi nka Uvira izi ni indege zigiye kwifashishwa mu kurwanya umwanzi M23 hanganye n'igisirikare cya guverinoma FARDC Wazalendo FDNB igisirikare cya guverinoma y'u Burundi rero nuko izi ari drone zigera kuri 20
n'eshatu nkuko amakuru abitangaza. Rero si indege gusa, nuko kuri uyu munsi wa tariki 7 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 2025 iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira hakiriye amakamyo 9 y'abasirikare bashyashya basoje ikosi n'abasirikare bashyashya ba FARDC. Nkuko bitangazwa rero, aba n'abasirikare bamaze igihe kitari gito ngo bitoza kugira ngo bahangane n'izi nyeshyamba za 23. Turagendera kubyamaze kugenda bitangazwa na bamwe mu bayobozi b'igihugu cya RDC. Uwitwa Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho mu gihugu cya RDC, yamaze kuba yatangaza ati M23 mufite amezi 3 kuba mwavuye ku butaka bw'Urasirazuba bwa RDC, ndetse niba mutaravaho nuko tuzabarasa n'igihugu muzahungiramo tukabarasa. Ibi ni ibyatangajwe na minisitiri w'itumanaho w'igihugu cya RDC Patrick Muyaya. Ibi rero yatangaje bifite igisobanuro. Ndagira ngo mubwire ko intambara twabonye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, intambara twabonye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ntago ariyo tugiye kubona mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hano. Ikintu nababwira nuko icyitwa igikoresho, by the way, igikoresho guverinoma y'u Burundi, guverinoma ya RDC yamaze kukinjiza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mwabantu mwe, hari ibintu twagiye tuvuga ati aba Black Hotel bagiye kwinjira mu mirwano, ngo ibiki n'ibiki, ngo M23 yabonye ubufasha bw'ibindi bihugu. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko icyaba kigiye kuba magingo aya ishobora kuba ari imeruka igiye kuba kunyeshyamba za 23. Ndagira ngo iki kintu nyisubiremo. Ubu tuvugana bitewe n'intwaro z'indege zamaze kwinjizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zigiye kwifashishwa, kandi ndagira ngo mbabwire ko M23 itemerewe gukoresha indege bitewe yuko ikirere cya guverinoma ya RDC mu burasirazuba bwa RDC cyamaze kuba cyafungwa. Rero tayari nuko ubu abemereye kuba bakoresha indege, abemereye kuba bazikoresha Pluton ari igisirikare cya guverinoma FARDC, Wazalendo ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi FDNB. Ibi rero bisobanuye ko guverinoma ya RDC ikimara kumenya ko mu kugira ngo itsinde uru rugamba ihanganyemo n'inyeshyamba za 23 igomba kwifashisha ikirere, igomba kurwanira mu kirere kurusha ibindi byose bitewe n'uburwanyi mu kirere iki gisirikare cya guverinoma cyagaragaje ya RDC. Ahitwa za Nyabiyondo, ahandi ibindi bice byose bigiye bitandukanye, ari za Nyangezi, mwagiye mubona za Minembwe drone ibyo zakoze. Rero nyuma yuko guverinoma ya Facibeto ibonye yuko iramutse ikoresheje indege ari bwo urugamba rwarangira vuba ku barwanyi ba 23, indege none yazujuje. Ariko ndagira mbabwire buri hari ikintu abantu batarasobanukirwa. Igihugu gikize kikurusha igikoresho cy'intambara. Buri intambara nta mukeno y'u Rwanda. Ndagira ngo mbabwirize ukuri. Ndagira ngo mbabwire amafaranga drone igura kugira ngo ijye ku rugamba isa yahanurwa. Iyi RDC niba ari ikintu abantu bakwiye kwitondera magingo aya. Iyi RDC amaze kwitegura icyitwa urugamba rwo mu kirere. Wenda reka tuvuga turwo rugamba rwo hasi nta ruhari, ariko bitewe n'ibikoresho byamaze kwitegurwa by'indege, ndagira ngo mbabwire amasatelite ndayagaruka yamaze kuba yamanikwa. Aya masatelite yamaze kuba yamanikwa ku mipaka, umupaka wa Uganda, umupaka uza RDC n'igihugu cy'u Rwanda. Izi satellite ndaza kuba nazigarukaho. Ndagira ngo tuanze tuganire kuri izi drone zamaze kwinjizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Drone CH4 ndetse na Sukhoi, ibi byose byamaze kwinjizwa mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ndetse hari n'indi ndege natabasha gusobanukirwa iri mu bwoko ngo bwa kamikaze hafi aho ngaho. Iyi nayo yamaze kwinjira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Uvira. Iyi nayo igiye kwifashishwa. Abaparakomando amakamyo 9 yamaze kwinjira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abangaba ni abakomando batojwe ikosi basoje ikosi uyu mwaka. Felix Kilombo Kisekedi we yitoreje kubwe nta mugambanyi urimo, ni abasirikare bavuye Kinshasa. Aba rero nabo bamaze kwinjira mu mirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ndagenda ngaruka kuri iyi ntambara. Mwabantu mwe, twagiye tubona imirwano. Iyi mirwano yatangiye guhera 2022. Reka tuvuge na kabiri kuko nibwo ubona yuko M23 yatatse mu buryo bukomeye cyane mu burasirazuba bwa RDC.
iyi mirwano ntabwo twigize tubona intambara. Ndagira mbabwire ko aribwo mugiye kwitegura kubona icyitwa intambara. M23 yamaze kubona yuko FARDC yamaze kugura igikoresho cy'intambara. Ndagira mbabwire ibyo M23 yakoze ngo yinjije abasirikare baturutse ibihugu n'ibihugu ngo baje kwitera inkunga. Ibi byose mubwire ko uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi yarabibonaga. Ndagira mbabwire ko ibi byose uko byabaye mumenye ko neza ikirere cy'urasirazuba bwa RDC cyari kirimo satellite, amakamyo yinjiye arayazi, abasirikare binjiye arabazi kandi binjiye Ruzizi ya gatatu. Ibi byose ni amakuru afite. Rero kuba yahisemo gukoresha izi ndege azi ubwinshi bw'aba barwanyi ba 23 uko bangana. Iyi ndege niramuka izamutse mu kirere kangahe ifite ibintu izakora ibitendo biteye ubwoba. Intambara ubona ko ari urugamba rugiye kuba urugamba rw'amagasa ku nyeshyamba za 23. Abasirikare ba 23 mwavuze ko ngo baguye mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ubu nibwo bagiye kugwa kuko mbere na bushobozi bw'ikirere bwakoreshwaga, na ndege zo mu kirere zakoreshwaga, hakoreshwaga ibitero byo ku butaka. Ubu magingo ndagira nkubwire ko urugamba rugiye kurwanwa ni urugamba rugiye kwifashishwa indege mu buryo bukomeye cyane. Nyarukire rero kuri izi satellite zamaze kuba zamanikwa ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda na RDC, ndetse n'izamaze kuba zamanikwa mu gihugu ku mupaka uhuza igihugu cya Uganda ndetse na RDC. Rero ngo izi ni satellite uwitwa rero Tshilombo Beto Tshisekedi yamaze kuba yamanika kuri ibi bihugu kubera ko ngo abishinja kuba bifatanya n'inyeshyamba za 23. Rero ngo umusirikare wese uzinjirira kuri iyi mipaka yamaze kuyashyira maradari n'amasatellite, nuko ngo uzagerageza kwinjirira azaraswa n'indege. Ibi ni byamaze kuba byagaragara, nicyo ngo aya maradari yamaze kuba yashyirirwaho n'amasatellite ku mipaka. Ubu rero bivuze ngo niba Uganda yajya gitanga abasirikare ibyo birarangiye, kugira ngo uri mu gihugu n'uri mu gihugu gusohoka nabyo ni ibintu bigoye. Narabwiye turi urugamba mu rwitege, n'urugamba rugiye kuba urugamba rw'amagasa. M23 ishobora kuba igiye kubura ayicira nayimira mw'abantu. Ibi bintu ndabivuga mu gitondo, ndagaruka mbabwira ibindi, aho ndagira ngo mbabwire ko urugamba aribwo rwajya kuba urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero igihugu cya Korea nuko cyamaze kuba cyakohereza ngo abasirikare 600. Rero ni batayo ebyiri zigiye kwifashishwa mu kwirukana inyeshyamba za 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero nabyo ni bije nyuma yuko aba Black Hotel bivuzwe ko ngo nabo bagiye kwinjira mu mirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko ingabo za guverinoma y'u Burundi FDNB zivuze ati nago tubashaka mujye kurwana mu bindi bice, ariko Uvira muyiturekere, Uvira ni yacu. Neno nuko aba basirikare 600 nabo b'abanya Colombia bamaze kwiyunga ku Black Hotel ngo bifuza gufatanya na FARDC kwirukana inyeshyamba za 23. Nibikomeje kugenda rero bigarukwaho, nibikomeje kugenda bitangazwa. Reka dusoreze kuri iki kigereranyo cyamaze kuba cyatangwa na GPI. Gambarambuye ni Global Peace Index. Rero nuko iki kigo cyamaze kuba cyashyira hanze ikigeranyo ngo ibihugu bigiye bihagazeho ku mutekano nk'uko cyagiye kibishyira. Rero nuko igihugu cy'u Rwanda cyashyizwe ku mwanya wa 2 muri East Africa, muri Afrika y'Iburasirazuba, ni mu gihe igihugu cya mbere ari Tanzania mu bijyanye n'umutekano kabisa, nk'uko iki kigo cyashyize hanze iyi mibare. Rero ikigo cya Tanzania, igisirikare cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Tanzania kikaba cyabaye icya mbere muri East Africa, ni mu gihe ku mwanya wa 2 hajeho igihugu cy'u Rwanda, ndetse igihugu cya Tanzania kikaba cyabaye igihugu cya 12 mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, ni mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyabaye cya 15 mu bihugu byo muri Afrika biherereye munsi y'ubutayu bwa Sahara. Igihugu cy'u Rwanda cyabaye icya 91 ku isi mu bihugu bifite umutekano, mu gihe igihugu cya Tanzania cyabaye icya 73 mu bihugu bigize isi. Ni mu gihe igihugu cya Uganda cyabaye ijana na 13 ku isi mu bihugu bifite umutekano, ni mu gihe igihugu nka Kenya cyabaye ijana 27
ku isi hose. Sudani y'Amajyepfo yabaye 156 ku isi hose, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye 160.